Amen. Naimbag nga ang daaw kanya tayo aming kakabsat. Kat ado'y mga laliti panahon na patuloy tayo ng padayawon iti Diyos. Makipagmukat kay galon kanyang iti libro iti Aramid, chapter 1, verse 8. Aramid, kapitulo 1, versikulo 8. Una rito, basahin tayo kakabsat. Ngam inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikan kayo iti panakabanin, da kayo ti manang paneknek, iti maipapan, kanyak ijay Jerusalem, iti entero Judea, ken Samaria, agingga iti amin asuli iti daga. Maminsan pa'y, ngam inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikan kayo iti panakabanin, da kayo ti mang paneknek, iti maipapan kanya ijay Jerusalem, iti entero a Judea ken Samaria, agingga iti amin asuli iti daga. Makipagbiit man karon nga makikaralagay kanya kakabsat. Amang isa dilangit pagyamanan ni O Diyos. Tapudno iti saom ket iso iti naggapuan iti Dios. Iti saom iso iti mangpatibker, iso iti mangpalagip, iti maysa ken maysa O Diyos. Nga dapay iti lakayag na nga agtarigagay nga manggan iti saom. Amay iti kararagmi iti tarigagami, amang pulutang iti adipen mo, usar na laing O Diyos, Father God, kas iti pagayatam, ama, Father God, open my mouth, that I will only speak the word of truth. Kaya pudno O Diyos, ama, kaya so amin nga makangagating ang preaching, ka mabendisyonan, kaya patuloy Father God, ama, nga mapangunahan iti Espiritu Santo, nga the Holy Spirit will lead us into all truth. At yung ama, ititawad mi, itinaimbag na nagan mo, itinainaklan na nagan mo. Amen. Hallelujah. Basaan tayo iti title na, iti preaching title ta. Awaten tayo ti Espiritu Santo. Hallelujah. Ti Espiritu Santo, amo tayo, that the Holy Spirit is God Himself. That is the triune God, that the Holy Spirit is not lesser than any other God, because they are one in name, in glory, and in, diba? They are one in name, in glory, and in will. Okay. So, ibig sabihin, ang may sada, handay nga ibaga nga nabababa, nga puta, alas nga mabanggit iti Holy Spirit, kaya nabababa isuna. We must treat the Holy Spirit as a person. Kung natin nga as a person, talaga nga, we will treat Him the best. Kami, may isang parabola. Doon ulit tayo iti may isang balay. Di mo, ma-recnam, no welcome ka, nga umunag iti may isang balay unuhaan. No umunag ka, tapos pirmi, umunag na, andamal lang maawisin na umunag. Kasi ano tayo nga makaunag iti nga balay. Okay. Yung mo tayo no, when we knock at the door or when we say tao po, and then they will open up with big smile, okay kayo, pastor, kasya. Talaga, adaman talaga itigaga, na talaga umunod because you are welcome in that place. Iti Holy Spirit kakabsat, haan nga mapan, hangad, agyan, iti lugar that He is not welcome. Kaya nga, there's a song that welcome Holy Spirit. We always want to welcome the Holy Spirit. Apay. Iti tarigagay tayo kakabsat, kan adi ko iti tarigagayan kayo, ken Espiritu Santo, iso iti agaraw, iti bayad, panagdayaw nga obraan tayo. Because the standard of God into worship is written in John chapter 4 verse 24 na, isulatan agbirbiro iti pudno agdaydayaw kanya na, iti Espiritu kan kinapudno. That's why we, as worshipers, dapat taon na kabsat nga talaga tarigagayan tayo. Nga nasumango tayo iti Diyos, talaga pudno iti puso tayo. Ama, kahit na nga padayawan, talaga pumudno, adi puso tayo, talaga adit at dat, payso nga tarigagay tayo, nga talaga padayawan iti Diyos. Kami, haamo talaga maitad iti ubno nga pangmadayaw, no haamo pa'y naawatan, no asin mo iti Diyos nga pudno. Siguro, we need to go deeper and deeper in the truth. Ibig sabihin, umunod, iti kinapudno, tapno agbalin nga agpaiso,
pumudno, we must be indwelt in the truth for us to truly worship God in spirit and in truth. Kasi ito ibaga nga, we know God, agday tayo tayo nga putno, nga hantay maggarod kaya, nga sumuro. Kasi yung preaching na tayo eksapa, nga, John chapter 14, ano kaya ito talaga nga, asino mo talaga iti agpay-pay sunga, agay ayat iti Diyos. Hantay ibaga nga ay tayo iti Diyos, nga hantay mo agarod, nga sumurot iti pagayatan na. Okay, kuna na to'y, iti John chapter 14 verse 15, intuloy ni Jesus nagsaong, no ayatanda, tungpalan yu, daliti, bilbilin ko. Okay. No ayatanda, ibig sabihin kakabsat, iti agpaypayso nga agayat, iti ama, tungpalan na, iti bilin, na ibilinan kan, na iparangarang, na isaon ni Yeso Kristo. Okay. Ang bakit na nakabasa tayo ni Biblia, baka ibaga nila duma, kaya naisura mo ata iti tao, di ba? Ibaga nila duma, apay kahanda kaya nga pagpatyan, iti Biblia, gamin iti ipagurugda na isurat mo atoy iti tao. But mind you, the writers, the authors of the Bible is fully indwelt by the Holy Spirit, iso nakasurat na. Gamin at kasano tayo mapanagnagan nga ating nga Biblia kithaan nga naisurat babaan iti inspirasyon iti tao gamin. No inusan kumain iti the writer ni Pablo, okay, ni Pedro, ni John, no inusan daw kumain ni bukod ng inspirasyon nagsurat da. Apay nga iti nagsurat da iti nakarigrigat na surudot. Okay. Kuna na to'y. Okay. Iti Mateo chapter 6. Adyo Lord's Prayer pa lang, di hantak malat in-record adyo Lord's Prayer nga insuro ni Jesus. Kuna na nga, kuna ta iti Mateo chapter 6, anya ba iti pangladdag iti Diyos? Verse 12, Mateo 6 verse 12, pakawanan na kami, kadagiti basbasol ni, akas iti pamakawan ni, kadagiti nakabasol kada kami. Ato'y iti panagkadang, this is the standard of God, this is the righteousness of God about sin and forgiveness. Nga tayo bilang tao, rumbang nga agpakawan tayo gamin, nuhantay nga agpakawan, pulos nga hantay mapakawan. Ngayon ato itatawan nga ito prinsipyo iti tao tilugo. Ay, itagbat mo iti batohan na agpakawan. Pumuraw ti uwak. Okay. Sana to agpakawan. Yung sila, how hard it is. How hard are the heart of man. At tipos, ito tao talagang tagtangkin. Isa tayong bagala iti. Hebrew chapter 4. Nga tata, nga tindanggan nyo, iti sarita iti Diyos, hanyo kumapatang ka ng tipuso yun. Hallelujah. Iso nga ito'y, at sublita iti Acts 1:8. Kung na iti Acts chapter 1 verse 4, kung nag-backtrack tayo, ito na tayo 28, anya ba't imbilin iti Diyos na ubraon, the Great Commission. Kung na to'y 18, Mateo 28:18, imasideg ni Jesus, ket kinunana, Pastor, imasideg ni Jesus, Matthew 28 verse 18, imasideg ni Jesus, ket kinunana, na itad kanya iti amin apan nakabalin ijay langit, ken dito'y daga. Inkay ngarod kadag iti amin at tao, iti amin na lugar, ket pagbalinin nyo ida nga adala. Bunyagan yung ida, itinagan iti Ama, iti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken, isuro yung ida at tungpal, kada iti amin nga imbilin ko, kada kayo. Laglag ipenyo nga adda akto nga agnanayon, kada kayo aging ga iti panungpalan iti lobo. Hallelujah. Don't you know that is a promise to those who will hold on to the truth, kan makipagtrabaho. I will be with you until the end. So, ato iti kanay kung basaon naman minsan ka. Ato iti may isang palagay, iti may isang adit iti Diyos na anyaman iti rigat, anyaman iti panubok, anyaman talaga iti trials, nga maranasan, bayat iti panag-servi,
Kat talaga nga, haantay mo magibak bilang adipan ni Diyos gamin, iti promesa na iti Diyos, adda kanya tayo. Ibig sabihin, kadwa-kadwa tayo ni Diyos, barang lang talaga, nahantay kayo barang-barang. Okay. Ang tawag ito, basta lang talaga kailangan tayo nga iti, gaman tayo, iti pagpagpanan tayo lang, kat iti kinapunto. Dagiti adipan ni Jesus, okay, diba? He ascended into heaven. But, before he ascended into heaven, binili na dagiti disipulo na, kuna na iti Acts chapter 1 verse 4, iti nag-urnong da, imbili ni Jesus kadakwada, di kayo pumampanaw dito i Jerusalem, taurayan nyo ti inkari ni Ama, kas imbaga kada kayo orayon, yung sida. Bawat anak iti Diyos, masursuro tayo kung mga iti aguray. Tahaan nga iti panagkaddan tayo, haan iti plano tayo, iso iti masurot. Ngam iti plano iti Diyos, iso iti masurot. Okay. Iso iti matungpal. Abay, we can plan so many things. Ngam, without the inspiration, na awan iti panagtulong iti Diyos, talaga hantay nga puspusan hantay nga surot. Uray man, iti panunod tayo ng minsan, ipagarot tayo mayat, kat iti plano tayo. Naimbag. Iti panagkuna tayo, naimbag iti plano tayo. Uray anya, iti kinaimbag, nga papanunod tayo bilang tao, nga nuhaan nga ato iti pagaytan iti Diyos, it will fail. Okay. Hallelujah. Iti plano iti Diyos, dagito iti disipulo nakit aguray. Apay. Amo, ni Yesu Kristo, nga iti adipan na talaga kumapsot, amo na nga dagiti, sumursurot kanya na, mabalin nga, mababot nga, apay. Mapukaw kanya dan, at ikagkadwada. Diba ka kitaan mo? Iti, kadukadwada pa ni Jesus. Okay, kurang ni Pedro talaga, handa ka nga pampanawan, okay? Talaga. His word of man, talaga lang ako. Uray man, panawad na kami. Hanap ka pumano kanya. Ngaman niya, nagkakaripas na, nagtaray. O dadantupay talaga na, bati na iti palaban na, pero pagkas na tumalay kami, hinulidan ni Yesu Kristo. Okay. So nga, unang nagagalot ito yung Numbers 23 verse 19, nga talaga hantay nga paggaman nga, iti promesa iti tao gamin, iti promesa iti may sa nga tao, kung mabalin nga talaga, and sabihin natin 90%, 99%, it will fail. Abay, iti tao kathan nga man nakabalin. Anya mga promesa na mabalin nga agkamali. Okay. Hallelujah. Nga no promesa iti Diyos, pulos nga haan nga mabirukan iti kamalina. Apan, iti Diyos binili na dagiti disipulo na kuna na aguray kayo. You see that? How important is waiting. Hantay bali nga darasudo. Okay. Hantay mabali nga no pagtutungtungan iti Aramid iti Diyos kat anya ti mayat nga napanunod tayo, sige latan. Hantay man lang ikararan. Gamin, amo tayo, nga ti trabaho ti Diyos kit espiritual. Kit tapno, ang tagumpay tayo, tapno, mangabat tayo, tapno, agbaligi tayo, kailangan tayo, iti panagtulong iti Diyos, and we will only win when we pray. Iti panagkararag kapsat, ajay, iti panagpakita tayo, panagipakita tayo iti Diyos, nga ang pagpakumbaba kay Kanya na, kahaan tayo nga kaya. So, dumawag-tawag tayo itutulong na. Praying to God is asking for help to God. He is the only one that we should ask for help. Actually, the best. Because His help is very near. Okay. His word is very near to us. Kaya kailangan talaga nga maisa puso tayo, iti sarita na. Iti sarita na, iso iti gam. Iti sarita na kunan iti John chapter 6 verse 63. Iti sarita na iti mangtad iti biyag nga ganayon. Kunan na iti John chapter 6 verse 63.
Paborito tayo ti John, ano? John chapter 6, verse 63, Ti Espiritu ti makaitad iti biyag, awan pulos maitad iti lasag, Espiritu ken biyag, dagiti insaok kada kayo. Where can we find life in this world? May baga ti duma, food is life, okay? Travel is life, okay? Ano pa ba? Kotse is life, o big bike is life, enjoyment is life, adventure is life. But mind you, in John chapter 6, verse 63, kunana ditoy, it is the Spirit who gives life. The flesh counts for nothing, or the flesh is of no help. Okay, the words that I have spoken to you, di ba? Awan po na sa Espiritu ng biyag dagiti insaok, or in English, the word that I have spoken to you are spirit and life. The word, ibig sabihin, we must uphold the word of God who holds the highest authority. Sa totoo lang, pagbutngan tayo magkat, iti batas iti Pilipinas. Apay? Because of the law, Philippine law, okay, the Philippine Constitution, iso na itim mag-maintain the sovereignty of this country tapno mamapanatili iti peace and order. There must be a law. Okay. Gamin, pag wala ng batas, amaming batas. What do I mean? Naawan iti susurutan tayo, okay, nga batas ito'y Pilipinas, the law in this country, awanan, talaga nagugulon. Even in traffic, okay. Puno makabuya ng ije India. Nuhan ije Thailand. Huwag ka karusun. Handa ka surutan. The traffic light, kabubutan. Okay. Amo tayo nga, the most discipline, makita tayo talaga Japan. Apay. Dito yung Pilipinas, no nakared, tapos awan na sakay, mabalimulat na pa. Magnakal o magkaroon eh. But in Japan, even naka-green, naka-red, tapos walang sasakyan, hindi pa rin po sila dadaan. That's why they are known as a very disciplined. They are really disciplined. They are really courteous. Kaya nga, may maganda rin. Ano talaga timayakbad nga kaugalingan ka. Okay, they have good point. Ajay, bad point na lang or nakakalungkot sa kanila is really napakataas ng suicidal rate sa kanila kasi nga, you see, among ba nga adat trabaho sa Japan na iti trabaho companionship. Kasla rentaan da ka, ang kaslay, talaga adat kay agrenta iti tao, tapno kadwa na lang amangan, kadwa na lang agpasyam, gamin, iti problema ijay kit, ajay they are so alone. Okay. So, ato iti cases nga manong maaldawon ka na tayo ng handa ang amo iti authorities. Okay. And yun ang nakakalungkot naman. But in courtesy, in discipline, they are very good. Okay. Asubli tayo. Iti sarita, iti Diyos, iso iti nagapon iti biyag. Okay. Iti Espiritu Santo, impromesa iti Diyos. Kunana iti John chapter 14, paborito tayo iti 14 ano? John chapter 14, kunana, verse 1. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo ang manadagan, ken mariribukan. Mamati kayo iti Diyos, ken mamati kayo mad Kanya. Ado iti kwarto ijay balay ni Ama, ken inak mangisagana iti pagyan niyo. Diyan ko maibaga da ito ay kada kayo no saan apod no, verse 3. Kalpasan iti ipapan ko, mapanagisagana iti pagyan niyo. Umay kayto, okay. Umay kayto alang ang tapno adda kayo mad iti ayan ko. Amoy iti dalan nga ato iti papana. Hallelujah. Kasanutay nga maawat ato nga adda iti mansion adda ti balay ta ijalangit. Promesa ato ni Jesus. You know what? The very confirmation is when we receive the Holy Spirit. Okay. Gamin ko na ito 16,
agdawat akto iti ama, kat ikan na kayto, iti sabali amang magbaga, nga agtaang kada kayo iti agnana ngayon. Okay. Ipatulod na, kung na pa iti John 14:26, kung na nagawin, ti mamagbaga, nga ibang to ti ama, itinagan ko, iso ti Espiritu Santo, isuro na kayto iti amin abanag, kan ipalagip nanto dagiti amin nga imbaga kada kayo. Hallelujah! Okay. Hallelujah. So, amo kayo nga iti Espiritu Santo, Pastor, pakilagay na nga lang po sa may pinaka-main preaching. Okay. So, kung na to nga awaten tayo iti Espiritu Santo. Okay. No, awaten tayo iti Espiritu Santo, kung na ito John chapter 14, ipatulod, may patulod. Okay. But the principle is, we must be ever ready to receive the Holy Spirit. Kasano iti proseso, dagito'y disipulo nga naawat na Espiritu Santo, naguray da. Awanan ni Jesus, okay kayo manawat. But they must not leave Jerusalem, that is the command, until they receive the Holy Spirit. Iti promesa iti Diyos kuna natin Aramid chapter 1 verse 8. Okay? Ngam inton, oray mo ipampanalitan. Ngam inton, umay kada kayo iti Espiritu Santo, maikan kayto iti panakabalin, da kayto timang panatnat, iti maipapan kanyak ijay, Jerusalem, iti entero Judea, ken Samaria, aging ga iti amin asuli iti daga. But you will receive the Holy Spirit. Okay, you will receive the Holy Spirit. There are two kinds of baptism. Baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Okay. In Jesus' name. Kuna na to Juan chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Okay. It is 6, that which is born of flesh is flesh, that which is born of the Spirit is spirit. Okay. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from. Okay, where it goes. So it is everyone who is born of the Spirit. Okay. When we become born of the Spirit, when we receive the Holy Spirit, amoy ba? That we must be fully guided by the Holy Spirit. Kuna na di John chapter 3 verse 8. Okay, iti Ilocano version. Kuna na dito'y agpuyo-puy iti amin, iti sa di naman akay kayat na. Manggig mo iti awerna, ngamdi mo amo iti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamat iti mapasama, iti tunggal maysa amayanak ti Espiritu. Ibig sabihin, we must obey what the Holy Spirit says to the churches. Like in Revelation chapter 2 and 3, nga dagitoy pito nga churches kaya talaga nawarningan nga no hangkay pay nga dingag, hangkay pay nga sumurot, hangkay pay nga subli, maperde kayo. Ingay natataba at the 7 churches tayo warwaringan ni Diyos. Walang tada kayo tapat. We are the temple of the Holy Spirit. Kas may isang imawat at Espiritu Santo, naritakbat ka talaga nga narigat no aji talaga nga baybay tayo agbaybay atayo iti panagsirbi agbaybay atayo iti pamati kadijay talaga nga lumamiis iti may isang kayo no umasadag iti apoy sa magsarang programa ngam no mabasa apan iti dano mauno at adjay nga adayo iti dalighan haan nga remobro paduay ni. When we go away from the will of God, no madayo-tayo iti pagaytan iti Diyos talaga, aglamiis tayo iti pamati. Kataan kayo. Anya iti problema, iti panaglamis, iti pamati. Di matkat, di sinurot tayo, iti bukot tayo ng pagaytan, jay tayo nga nagrugi, nga lumang lamis, iti pamati. Tapinilit
complete. That we can only overcome when God is helping us. That's why we must eagerly desire to be with God. Okay. Kung nakasano tayo nga pumigsa, Aramid chapter 1 verse 8, ngam inton umay kadahayo da Espiritu Santo, maikan kayo iti pannakabalin. Pannakabalin. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. But how come we become powerless? How can we become powerless? When we continually disobey the word of God. Okay. Siguro kaya kailangan tayo mapalagipan. Ngayon tagpaypayso nga palagayat iti Diyos kit panagtungpal iti sarita na. Iti punto nga palagayat iti Diyos kit panagtungpal iti sarita na. Even the case of parents to children relationship. Kasi nung kaibaga iti may isang anak, naayayatan na, irespeto na, iti naganak na, nung pulos, nga haan, nga sumurot, iti uray pa'y mayat, nga suhesyon, suggestion, utos ng kanyang magulang, hamagal na sumurot. Dahil sa lahat. Okay. Hantay kong mga balin, nga kasilatag yung demonyo, nga mamati, iti Diyos, nga mahamang nga timumpal. Amo yung ba iti may pagbaga nga demons faith? No, ti pagtutungtungan kit demons, tas lahan nga kayo titado mga danggan. But don't you know that man can become demons? Okay, tunod na tayo. Okay, when, even, okay, if you believe na mga nga, simuro. Okay. Kuna natin 9, 4 verse 9 ba yun? Okay. Shudder. Wait, 14. Hindi pala 9. Okay. Kuna na dito in James chapter 2, faith without works is dead. Okay. Iti English, ang simula iti 14, kuna na to'y, what good is it, my brothers? If someone says he has faith, but does not have works, can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Okay. 18. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show my faith by my works. 19. Hanggang na 19. You believe that God is one, you do well, even the demons believe and shudder. Iti Ilocano, 19. Kung nalito'y, mamati kayo kadi amay may sa iti Diyos. Nasayaan, nung naglagapin nyo, mamati mo at nagiti demonyo, kat agparipagda, pay itubothan. Abay, kataan nyo na patakyas ni Jesus E.J. Marcos. Diba? Makita na pala ni Jesus kung na, ano niya kayat mo, kanya ni. Diba? Umay ka ka din, tapo. Diba? Jesus, amang muna ni Jesus. Kaya nga, when we cast out demons, we cast out by the power of the name Jesus, haang nga itibukod tayo tinaga. Kit kasano tayo nga maaramid ata. We need the anointing from the Holy Spirit. Okay. Kasano nga naaramid ni Jesus Christ, nagiti miraculous signs and wonders, of course, tinulungan iti Espiritu Santo. Kung na iti Acts 10, chapter 38, okay, Aramid chapter 10, verse 38, kuna na dito'y. Basa ay, amo yun ti maipapan kay ni Jesus at aga Nazaret, kan iti panang konsagrar ti Diyos ken kuhana, babaan iti panangtad ken kuhana iti Espiritu Santo, kan panakabalin iti sa di naman na lugar, anapanan ni Jesus, nagan-aramid iti naimbang, kan nang paimbag karagiti pinarparigat ti Diablo gaputa adda ken kuana iti Dios. Hallelujah.
We also desire that, di ba? Na talagang masurot tayo. Kasano iti anointing ni Jesus, kat amo yung bang ended na kanya tayo, iti pamating na lumamati tayo kanya na maaramid tayo mo, iti naaramid na. Mamati kayo? John 14 verse 12, kuna nalitoy, ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanya, aramiden nanto mat dagiti aramide when dakdakkel pay ngem dagitoy ti aramiden na ti ama ti inna ta inna iti ama. Aramid 13, aramid to ti anyaman adawatan yo iti nagan ko tapno maitan o ti ama babaan iti anak. Anyaman adawatan yo iti nagan ko aramid to. That is why the name Jesus is very powerful. The name Jesus is actually the most powerful name. Kung na iti Philippians chapter 2, verse 5, di ba? Di pagpakumbaba ni Jesus. Inganit 12, nga itinagan ni Jesus, iso itinagan nga kangatuan. The name Jesus is the name above all names. Why? Don't you know? That the name of the Father, originally the name of the Father given to the Son is Jesus. John 17:11 says, iti makitugtugtong ni Jesus, iti ama ko na umaya kun ka. And I will come to your Holy Father. Protect them by the power of the name you have given me. Okay. Protect them, protect ka ita, itinagan na inted mo kanya. Okay. What is the name given to the Son? Di magkat, name Jesus. Yung nanigat na awatin na dumato. Kuna na, John 17:11. Okay. Ti John 17:11 ko na dyan, I will come to you, Holy Father. Protect them by the power of the name you've given me. So that they may be one as we are one. Ibig sabihin, they become one because they are one in name. Okay. Iti Ilocano, ita umaya kunkan ka, na santuan nga ama. Umaya ko ni tilubo, awana ko ni tilubo, ngam adada itilubo, ay wanang garo kita. Babaan, iti panakabalin, itinagan mo nga inted mo kanya, tapno agmay sada, akas kadata. We became one with God, with Jesus, when we accept the name that is above every name. Is iti bagbaga na, iti John chapter 1 verse 12. Napapabalik tayo nga anak iti Diyos, kailangan nga awatan tayo iti anak. Patyan tayo, pamatyan tayo iti anak. Itinagan iti anak. Gaman iti anagan iti anak, isumat itinagan iti ama. Okay. Ang kay magulwan. Apay. Kasi nagurot ko na nato John chapter 14 verse 13, arami rito ti anyaman adawatan nyo itinagan ko tapno maitan o ti ama babaan kanya. That's why every answered prayer, maragsakan kami talaga, na makangag kami iti talaga testimony, nga aji susuruan mi, maisuro mi, and even you nga makangag, kat no naawat yu ako. When you are sick, call the name Jesus. No sika masakit, ada iti sakit tinakam mo, you want to forgive, nga mo kaya ni Jesus. Only Jesus can. So, di ba nag-awag kini Jesus? Panagdaw po itutong kini Jesus is the best decision that we can have. Okay? To worship Him, to obey Him, is the best decision that we can have. To serve Him is the best. Why? Di ba mayat kag-serve iti tagajay, talaga baba ng VIPs, gamin, talaga, sinuda iti mga protektar kanya. No, si Kakag talaga tauhan ni Kaskoy kat makapangyarihan suna, di ba? Pati si Ka, taglay-taglay mo din yung pangalan na makapangyarihan na yan. And I can understand serving those VIPs. No, si Kakag agserserbi kay may isang VIP, maprotektahanan ka eh. No, si Kakag tauhan ni Kaskoy, you are untouchable. Gamin, mabuting da, ijinagan mismo, ay pagserserbiyan. That is our very case. When we are serving Jesus, when we are serving the God, the highest
Aminin tayo. Ado ito Diyos, and ito yung lubong. So, hangkay ko ba magpalilaw? Iti amuyo ba? Okay lang, ganito talaga word in music na mamangnilan tayo. Ngayon, agruruwar, and it's never a secret. Nga tigay talaga, pero may nga simikat nga kakanta. They are offered. They are really talaga rumors, mga fears talaga nga, imlahudan iti bagida. Simapidan, because they are in the most pedestal, kaya nga, iti kailangan dati talaga fame, kailangan the glory in this world. Ngimhadlahan nga ati iti arartapan tayo kabsat. Hangko mga ati glory ito'y lubong iti arartapan tayo. But the glory that can withstand up to eternity. The glory to be with the Father. Ano kaya ati? And we can only have that glorious death. That glorious. Like Stephen, when we remain standing firm in our faith, na ingana iti last breath tayo, ingana iti aji talaga panumpalan iti angles tayo tulubong kat talaga nahanteng ibatan ato nga pamati. Sikaman panunutom no sika ni Esteban. Nagdadakilan na bato ti may bato kanya. Tapos ibagampay ako ng ida, kadidaan mo iti bubraon da. Diba? Amo yung ba nga napuan itisirid ni Esteban, gamin. No, inusan na kuma iti emosyon na perdeso na. Gamin, no agdalang uray pasit na unget, adi ngay sakit pinagam, any little grudge in our heart, mabalin na atakabsat, iti mangiparit kanyam, iti manglapad kanyam, tapno maisalakan ka. Gamin, the standard of God is holiness. Kat aminin tayo talaga nga in our own capabilities, hantay mabalin, nga agbalin nga narinteg. Iti bukod tayo nga alagadan. It is only by the help, being sanctified every day, apay every day. Yes, napakawan tayo, adi dati nga baso. Adi baso nga obra ni Adan, we are already forgiven. Kaya that's why we are not sinners anymore. But the problem is, because of our physical weakness, we can encounter sin every day. And what is how to counteract that? Repentance and humbleness. Ito Espiritu Santo kat isulat na santuan. Agyan iti balay nga nadalus. That is why we also practice that in the churches, in our church, talaga kailangan even ma-maintain iti physical cleanliness. Ada iti na panunod ko, iti undergoing kami palang iti training, permit yung ungat adya pastor mi, sige, ang kaypay nga agdalos iti balbalayo, hang kaypay nga agdalos iti kwartoyo, kadwayo amin nga demonyo ta nagrurugit iti kwartoyo, permit palang umita kanya amin. But it's true. Kasi nung ka makakonsentrate iti prayer nga, naknoy, kirugit, ang gulo. Subukan nyo man, nga church tayo nga libawa namin. Kami man lang ornuson, kami man lang dalusan, amalang madalusan. Makakonsentrate ka di. Di magkataan. Okay. Physical pa lang dyan. Nang amutay ba, amuyo ba, ang Espiritu Santo, kung nakasensitive. Sumrek lang ang Espiritu Santo, iti tao nga nadalusan. Nadalus. Kaya may isang isusuro may talaga, we must prepare ourselves to receive the Holy Spirit. We must be an open vessel to receive the Holy Spirit. How? We must humble down every day. Kaya amuyo ba apay kay patulod iti Diyos iti Espiritu Santo? Hanang mga trabaho kay ligtas na tayo God. Kasi adik na trabaho ni Yesu Cristo. But the Holy Spirit's work is to testify that Jesus is alive. That's why we sing this, I speak Jesus. Nga ni Jesus kay nabilig, ni Jesus kay nasapuan, ni Jesus iso na itiman na kabalik. The Holy Spirit is sent, kuna na ito, John chapter 14, verse 26,
kuna na to'y timamagpag nga ibaon to ti Ama, tinagan ko iso ti Espiritu Santo, isuro na kayo ti amin abanan kan, ay palagip ng to dagiti amin nga imbaga ka na kayo. He will remind us. In John 15 verse 26, kuna na dito'y, umayto ti mamagbaga ti Espiritu Santo, tingin na po ito manipod iti Ama, ibaon ko ito na kayo, manipod iti Ama kat, ag sa onto nga mangpanagnak, maipapan kanya, mangpanagnak ken ni Jesus, to testify that Jesus is alive. Why? What is the lie? Anya ba na iparangarang iti entero ang Jerusalem, Israel, hindi. Basaan niyo ito Biblia mo na lang, Apo. Oh, kay kituwag ka, ngam iti para waragawag yun. Tinakaw, lagi di disipulo, iti bangkay ni Jesus. Kaya nga, hirap na hirap, dagiti talagang Hudyo, nga Awaten, ato yung kinagpay, so gawin, the lie was spread. So yung gano'n nagkaadupay niya ang mamamati ni Jesus. Tipamati ka, so yung nagtama Diyos. So yung nagtawlaon. Yung mga kumakas dyan, ipang panangawan tayo, hindi kinapundong kaksa. Iti Diyos tayo man nakabalik. Iti Diyos tayo ang muna ikinailangan tayo. Even in the lives of the disciples, first hand, nga na-experience the power of Jesus. Si kamamot, you witness Lazarus being risen from the dead. Okay? Na-witness mo, nagadadong nga lepers na napalain, adong nga lumpo, adong nga bulag na nalukatan iti matada, miraculous signs and wonders. Hampay gano'n nakasurat iti amin eh. And then after that, di nahuli ni Jesus, nagbutanda. Pero may butanda. So mo iti Diyos ti kailangan, naging disipulo na. So impatulod na Espiritu Santo. You see, the very difference of Pedro, because Pedro is our very example in here. Although ni Pedro, talagang matalagsit ata. Hintay, andyan ni Pedro. Right, may panahon na kami. Hanap ako ang panahon. O, di ba? I will never leave you. Okay, nagkaripas tuloy, di nahuli ni Jesus. 3 beses nga inlibak na ni Jesus. 3 beses na kunana hangko ang amuata. That is why, that will also be our case, that will also be the case of Christians. When they come to persecution, iti persecution ni Biyagda, hawan ganyan ng Espiritu Santo, nagalistulaon, nga ipatan, iti pamati nga inawatakit sa yung mo. So kailangan nga maawat tayo ng Espiritu Santo, nga mahaalang ang sarbing nga awan ng Espiritu Santo, kailangan that we maintain the fullness of the Holy Spirit. Because I witness, yung pa, na yung sinatao na nakareceive ito Holy Spirit, di panawan nga, di pinilitan nga surutan, haan nga, di pagayatan ng Espiritu Santo, di sinurutan, di kayatan nga pagayatan, di bukod nga pagayatan, they fall away. That's why, exublita iti John chapter 3, verse 9. Noon na yan ang tayon, when we are already born again, born by the Spirit, we must flow, we must allow the Holy Spirit to guide us smoothly, fully. Ngumapay, gumaminsan ka, hantay nga paidalan, ang baling ng rangkan iti puso, gamin, patantay pay. We, people, mabalin, may kipag-igamam tayo pay, our past. Ano tinabasa? When we stop our prayer life, Numaturog iti prayer life kayo, adat na ni Charger Pastor. Numaturog iti prayer life kayo, anya di agreeing, aljay pass. Okay?
agreeing, adyo dati. Hindi nabawa pa nabautisman tayo na ikali ko maadyo. So nga, hantay ko ba nga balik na relax ng Kristiyano? To be relaxed is never an option for us. Apay, iti kabusor, kaslalayon nga aggar-gar-gar. Amoy ba nga uray ka na yun, iti kabusor nga kamali tayo. Uray iti kabusor, iti kinakamoy tayo. Now, in our weakness, kas laki ni Pablo, we must allow Jesus to be glorified even in our weakness. Kailangan lang masorsoro tayo na once na amo tayo na nagkamali tayo, once na amo tayo na haanod, na hindi pagayatan, hindi just susurutan tayo, we must stop and humble down, agpakumbaba, kat dumawat ipamakawan. Tahaan tayo ang balik na perfecto. We can never be perfect. Okay. But the standard of God is perfection. Kaya nga, it is only by Him. What is impossible to man, it is only possible to God. Okay. The Holy Spirit na ipatulod, tapno, maparekta, dagiti, anak iti Diyos, na imawat ken Jesus, ket mausar, nga mga iwaragawag, iti salita iti Diyos. The song I Speak Jesus, it must be our goal to speak the name Jesus. Di pamilya tayo. May pakamamutan ni Jesus, nga ni Jesus, isunalaan, itibangkan, itibiyag ang nanayon. Gamit ko na Ezekiel 3:18. Nuhantay nga maaramid ata, nagdakulan, singirento iti Diyos, iti darga. Gapu, taan tayo nga nagsalita. That's why we really need the help of the Holy Spirit. It is by the Holy Spirit that we can able to testify. It is by the Holy Spirit that I can preach. Makatakdar na iti sangwanan. Gamin yung usarin iti bukod ko nga bagi. Mabayan nga disuro ng mad, babae iti bukod ko nga sirib. But you will never have life in it. Awat ti maawat yung bihag. No, iti preacher, iti mga sasaba, kat agbasbasa laang, iti nainlubungan na laing. The wisdom of man. But we preach the truth that it is Jesus, is so, iti dapat may waragawag. Na maipatulod, maawat tayo. Kasi naawat ko, and I hope you receive also the Holy Spirit for you to testify. For you to testify. Mausar ka para iti Diyos. Kasi sayang, dagit at tao yung bawat iti Holy Spirit. Yung mahandapat yung trabaho iti pamati da. Matay na tumad kat, agbali na demonyo. Gamin, James 2:19, uray na mati ka. Iti pamati iti natay. Uray na mati ka, iti pamati iti hamong ay trabaho. That is what we call demons' faith. And that is not acceptable to God. What faith it is, that it's acceptable to God, is found in Hebrews 11. Okay, the faith, the Hall of Famer of faith. Abraham, Noah. Okay. They stand in faith. Apay, nagitoy na naisulat in Hebrews 11, awan ba iti pagsubok ka dinaanan da? Mamin, ano nga sinubok iti Diyos ni Abraham? To the extent na dinawat iti Diyos iti anak na nga may maysa. Isaac. Ngayong kaputahaan, ngayon imot ni Abraham kung nanahang kumag-iimot iti anak ko. You see that? Abraham knows that God is the God who can give and who can take away. That is why, in our everything, no hanggang nga ma-recognize na iti Diyos, iti nakikam in everything, then how can we glorify Him? If our worship, iti worship tayo itahaan, nga mapagpangunahan iti Holy Spirit, how can we be able to worship God? Nagpaypayso, if we are not worshiping in the Spirit and in truth. The standard of God, truth. The standard of God
the Holy Spirit iti trabaho na mga ipanagna nga ni Jesus ket anak iti Dios. Ket bilang maysa nga imawat iti sabot iti Espiritu Santo ang balimbat kuma nga itibiyag tayo iso mang ipangarang mailanhala maluwalhati maiparangarang itinagan nga Jesus itibibiyag tayo. Hallelujah. That's why it's very important in Christian faith. We must accept the working of the Holy Spirit. Don't you know? Not accepting the work of the Holy Spirit is blasphemy already. Okay. So, ganun tayo. Next topic to Adjer. Gamin iti basol. When we sin against the Holy Spirit, it can never be forgiven. Kasi iti Matthew chapter 12, verses 31, na ni Jesus, di ba, nagpalaing, nagpatakyas, tapos kunada, nagpalayas ko na, tinagan ni Beelzebul, the prince of demons. You see that? How can the Son of God cast out demons by the prince of demons? Di ba? That's why they blaspheme the Holy Spirit, because that is the work of the Holy Spirit. And it's the same. No, iti altin pa iti Diyos, nga maususar, babaan iti Espiritu Santo kung talaga mayuryurakan tayo, then we already sin of blasphemy. So, ganda tayo kakabasa. The principle ni David, do not touch the anointed one. Because that is God's anointed one. If it is God's anointed one, do not touch it. Nagbasol man suna, iti sumumbat, iti sangwanan ni Diyos. Hallelujah. Nung kanya tayo kakabsat, kasano tayo nga maka-stand in faith until the end, kailangan nga amin tayo, mahamupay na awat ng Espiritu Santo, kararan tayo kamo laon, nga maawat mo yung Espiritu Santo. Tapno, ay ibiyag mo, kat agpaiso mo mausar para iti Diyos. Yung doon na awat mong kapsat, kat aglablam niis ka, awan sa bayan niya ibaga, muhaan, nagsubli ka. Remember your first love. Basaon iti Revelation, Paltiing, chapter 2 and 3. The seven churches the seven churches were warned. Talaga nga nawarningan. Nunuhanda pa yung subli. Iti umuna nga, ayanda para iti Diyos. Maperdida. Kasi iti mangyari na kakabsat. Gamin, iti estratahiya, iti kabusor. Ag-offer, iti mayat, iti mata, mayat, iti ritna. Okay. Baka, iti pag-group, nagsasakit magamin iti mga galing nga preaching. Ibagatay ang kumakabsat iti bagita yung normal. Tako na iti Hebrews chapter 4, okay? Nga iti sarita iti Diyos, kat talaga nga ang sinumbang nga kampilan. Okay? Ang sinumbang kapsat, so talaga natagam. Okay? Hallelujah. Kaya nga, iti Espiritu Santo, we must treat Him as a person. We must welcome Him. Okay, gamin, nagalisto nga pasaktan iti Espiritu Santo. Kuna na iti Efeso, chapter 4, verse 13. Basaan tayo kakabsat? Efeso, chapter 4, 1:30 pala. Okay. Kuna na iti Efeso chapter 1 verse 13. Nagbalin kayo mga tao iti Diyos, idinangagyo tipudno a mensahe, tinaimbag adamag nangyeg iti panakisalakan nyo. Namati kayo kay Kristo, kat minarkaan na kayo iti Diyos, babaan iti panangtad na iti Espiritu Santo, ngayon karina kas pakakitaan iti panagtagikwana kada kayo.
When we receive the Holy Spirit, it signifies that we are God's own. Okay. Sealed by the Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30, kung narinig ito yun. Kaya yung pagleda angan, iti Espiritu Santo ti Dios, kaiso iti marka iti Dios, apan tagikwa kada tayo, maysa, apang matalagad, adungteng ti aldaw, apan ang waya-waya iti Dios, kada kayo, hallelujah. Antay na, pagleda angan, we must not grieve the Holy Spirit by obeying our own mind, obeying this world. We must only obey what the Holy Spirit says. Don't you know that this Bible, ato nga Biblia, this is the written voice of the Holy Spirit? Kat, nung makayat yung amamuan, naging miraculous signs and wonders, nung kasanungan nagtakder ni Pedro, ni Juan, ng panaglag, kunada, talaga nga, ipinaayabanta ni Pedro, ni Juan, kasano, nga ato'y kailimain. Kunada, silver and gold I do not have, but what I give you in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I'm very blessed. Kada dumawan iti kararag, actually, ang mga kararagan na dagos, the best is to educate. Educate them. Educate them nga kung nakikaalala ka na yung kapsat, among ba nga itinalo ng Jesus, isutiman na kabalin. Kanay kung maisuro nata iti doon na wawdawat, iti prayer for healing, talagang kailangan na isuro iti Salmo, chapter 103, verse 3, nga iti prinsipyo iti Diyos, iti panagpalain na sakit, kailangan mapakawan kayo. And in Matthew 6, kailangan, kaya tayo ganun ka mapakawan at pakawan tayo. At ito sinuruan ni J. Ilagan. First time ko nga na-meet during Lord's Day worship. Nag-mission kami dyan, kadoon ni Pastor Raymond. After nag-preach ni Pastor Raymond, di ba siya nag-preach? Tapos nagpa-altar call kami. Tapos ko namin, asino man tikayat na nagpakararag, umasidid, asino tayo na sakit na, at ay may, duwa, at siya may isa, diyasa ka na, talaga nga, nagpilan. 1 month mahigit, nakasya isa ka na. Dinamag ko, apay, nasakit mo kaya. Kunanaawan, ang kuamuno apay kasrid saka. By the leading of the Holy Spirit, kami nga inlayas ng alagos, ng in the front of all congregation ko ng amomba, kapsat, itiwagas at tumapalain ka, itamang lain, dumawat ka iti pamakawan. Kaya no, adapay iti saksakitan mo itinakam, adapay iti panpan-panam, na sakit tinakam mo, asas sino man, pakawan ng tatan mo kahit mga mapalain. Kaya iti Diyos, sa sagana ng mga palay, nga maysa, gapo iti bukod tayo nga, panagkadang, gapo iti tatao nga, handa mo nga pakawan, isuda mo laing nga din, the hindrance, no apay, handa nga mapalpalay. Then after that, tinurungan niya nagkarara, repent, next week, nang bagay. Hallelujah. Adapay, agdawat talaga yung bagang kadagos, tumawag ka pa ng tipamahawan. Anya ba iti baso? Iti baso, kat alihang nga parit surod, iti pagaytan iti Diyos. Kasi, hangada kayo, hangada kayo, iti mang palaing. The Word of God is iti mang palaing. The ministry of the Holy Spirit is healing. But we must be able to speak the truth. Hantay ko mga mabutag, nga mapasaktan at tao, nasudaw, ani pa nang sa umot, mapalaing ta. But we must have the wisdom, kung na iti Lucas chapter 12, verse 12, how to say it, no kasano ay baga, kasano ay suro, kasano, anya iti suro, that they will accept. Gamin, amo tayo, talaga paiso, haan, na agpapada iti level iti pamati. At iti baby, uray pagungtam, na maawatan. Uray sa uwab nga maawatan.
Okay. Kaya nga, Ajay man ikakarara ko ka ngayon, that God will give me wisdom, kasanubang ay reprove, kasi narigat talaga. Narigat naman korekta. Ngayon kabat, ang hamumat nga ikorekta, si kamang garot na sigaran ni Diyos. Kit kasanungay. We will only rely with the help of the Holy Spirit, because the Holy Spirit knows all things. Awang ti mailibak kayo with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the God who is very near to us, the God who is intervening in churches. The churches will come alive. Oray mampay libo-ribo. At imiyembro, no hanggang karaw ng Espiritu Santo ang masasabi na. Kailangan nagbalik na nagpaypay sa kapsa. Are we leading people to the truth, or are we becoming blind guides? Let us receive the Holy Spirit. I encourage everyone na pay naka-receive the Holy Spirit, desire. Rugyanan na desire. Abay. Desiring the Holy Spirit, katumbas na po, desiring to work for God. Mali, kamali, adi panunot na ma-receive the Holy Spirit at mag-speak, speak in tongues ka lang. Kirahin nyo, maling-maling. Hangawan ng Espiritu Santo, mag-speak in tongues ka lang. Speak in tongues ka lang. Okay. We do not deserve to do that. Okay. Ma-receive mo lang, tapos haralish ka mo paramas ka, but you do not do the work. Oray mo pa nagdadaspeak in tongues mo, huwag ka mo na trumabaho, anya serve na nga eh. So kailangan tayo karoon, nga maparekta. Kung na nagkaroon Aramid, chapter 1, verse 8 na, maikan ka itipan nakabalin. Okay. Of course, iti Diyos itipan nakabalin to overcome our curses. That we can drive out all our curses, all our demons. That we can drive out all negative thoughts, any hindrances for us to do the ministry. But it is up to us to desire. Kasi, by my own testimony, how did I receive the Holy Spirit? The very step that I did, walking towards, nagpa-altar ko, ang isang pastora, tinanggit ko ngayong baga na amin nga kabataan. I am 12 years old at that time. Amin, nakayat na, umawat at Espiritu Santo, umasindig. Hangko ang puno kasano kapag serbihan ni Diyos, nga maadya puso, can add action. Nas nagnay sa nagpasano. I heard it. Kaya nga, faith comes from hearing. Kung na natin Romans, chapter 10. Nga kailangan natin timanggagan. Kaya nga, antay nagsarita. Nung may man, iti discouragement, gamin, iti ipalagip, iti kabuson. Awa nagdingdingig kanya. Iti ipakita, iti kabuson. Napatanggal mo iti puso da. But I am a firm believer that we must stand. Antay nagsarita. Nung nagsawa kayo, inuubusan natin lahat ng lakas natin para maghayag, para mag-akay. If they remain stiff-necked, then they will come into ruin, but wala tayong pananagutan. Nga mag-adagamin talaga, pagsumbatan tayo kay Diyos, no, amuto ilang aro din kinabot, no, naman tayo nakipagtrabaho. Hallelujah. That very night, ngayon adtam ko iti sakap, kunang iti bagik, sige manggarod ama, pagserbiyan ka, urehan ko pa'y amuno kasano. Nagdaan din ako ng proseso, gano'n ang katurpos na, kasi pinilit pa lang iti nagada ko na, ang masiguro ang amin, kailangan, pastor, tapos pagserbiyan iti Diyos. Ngayon, kitawan niyo. Hanggang iti plano, iti tawag, iti pasulot, nung naayaban ka. Ako hindi malipipatan, kanay, bago iti pastor na bumisita, or even international pastor.
Indiano, kas kada galing Malaysia nga kapastor talo bisita ini ni Pastor Arsenio. Kanay di baga kanya nga ado tinaawagan ng sika kang napili ka. Hangko ikan kano. Hangko ikan kano gami kipalunod ko naka-focus lang gami nag-exam ng ini. Narigat at yung course kay Nala. Tata, naka-focus na kata iti panagadal. Ngayon, at yung puso ko iti, hanap mabalin nga ang witness iti worship. So, amo ka nakita mo lang iti Diyos gamin even in review. Ag-review kami iti. O di, pasarita iti Sunday, ang sarili ka. Kasi amo, at iti nabasa nga hang nga mabalin, nga garawon, iti aldaw, iti panagdayaw. Okay. So, iti patingting ko iti. Natanggal mo lang ulo. Nga no, dati naamwang ang paiso, ipatingting ko talaga. And maybe that is one quality nga kaya na iti Diyos. Gamin. Uri natanggal iti ulo. Ngam maawat ko iti kinabudno. Kajay mat katangkan. Hindi paninindigan iti kinabudno. Hallelujah. At nagtamag katay kanya kapay nagpatangsit ti membro. Ngam, hang kumaari kinatangsit kabsa. Natangsit tayo nga mangiparangarang iti kinapudno. Yung ati ang tangsit nga hantay nga umawatan iti kinakapoy iti maysa ken maysa. At hang mga misinterpret nga gaputan na tangsit wano naungat nga ang preach ken talagang awan asinan. Haan kabsa. Haan. We must not be a wolf in a sheep clothing. Ibig sabihin, nung maawatan tayo actually nung asanwag preach ni Jesus, hindi. Sika mamad nga bagaan na you brood of vipers. Diba? Mga lahi na mga ulupong. Sika mamad, kung na kanyang sika traitor ka. Okay. Mga brood of vipers. Alam niyo po ba ang vipers? Dagajay na iliyanak, nanay nga viper, amoy ba, na aganak iti nato iti ikayo, apay. Tinagan na, malpas na anak iti anak na apay. Gamin, nuhan o brao nga jay, the viper iti anak na isudat ibang patay kanya. Sika mo ti bagaan ni Jesus tikas dyan. Ibig sabihin, even Jesus. Pero minupay na pinagungtan na, Darijay, nagaramid nga palengke, iti pagdaydayawan, iti Diyos. There is faith si Jesus. Ibig sabihin, my zeal for your house, konsumo, ibig sabihin, unrighteousness. Iti unrighteousness, ijay tayo mamakaunod. Okay? Ijay tayo magbalik na talagang manindigan iti kinapuno. But by grace, mga asik kami dumutaw iti pamakawan, mati alat na yung alagadan ni Jesus kami, manang nga asin mat isuna. Nga ito agpukaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Diba? Naasin mat good. Okay. Iti kaya ni Diyos na surutan tayo. When it comes to truth, we must be fair. At yung pagiging firm in the truth, minsan na misinterpret na nagtangsit. Katang-tangsit kayo mo. Okay. Don't you know how hard it is for us to be saved? So, nga mabalin, iti putyo-putyo ka pang mati. Haan nga mabalin, iti alala nga pang mati. We need the Holy Spirit for us to continually work. Don't you know that to work for Jesus' blessing, to work for Jesus, we can be assured that if we work until the end, not giving up, not turning back, then we can be assured of our salvation until the end. Ngayon nagserbi ka tata. Tundong inagitan na nakaranas ka, pagsubok, bimigay ka, nalapas ka kapsa. But we must work until the end. In the workplace, kung sumring ka alas 8, di ba, out ka ni 5, hanggang mabalik under time. Nag-under time ka man, dapat acceptable ang reason and dapat with approval of your boss. Okay? With approval of HR.
Okay. Nuhaan, ma-penalize ka talaga. Na-LR ka talaga, amok ata gamin. HHR na tata. Okay. Tata, work unfinished is not approved by God. We must work until the end. The moment na inawat tayo ay pamati ang kinabudo kini Jesus, we must work our faith until the end. Ang palso. Ajay, kapot na inawat mo ni Jesus, kinailigtasan, inga-ingana. Ang paiso, Ajay. Amo yun, rapay. At dati mismo maampong kapamilya. E di, nabiyag dapay. Nagdagamagkat ng simba. Noon nasingpit na dyan may isa. Ngayon na may isa talaga na umit. Ngamit na amwak nga isuda, tikayat, nga mangala, ajay, may isang kabagyan mo lang, una, among pag-asa na. Ang naglibak. Kuna di uncle ko, kuna di kasinsin ko may isang, gamit, diba, nung hospital na stroke, tapos, at ito yung mga lalaki niya, naluwa. Tata, kuna di uncle ko, ay ko na ganyan kasinsin ko, nung mayat ti papananda, kisumurot kan No. Katungtong ko, hindi ka uncle ko kunak, uncle, ay niya tinakita. Nasaktan na talagang paiso, hindi namuak, nga jay lola, pinadya ante, isuda, timangkayat nga mga laki niya na. Amoy, tusumbat adya uncle ko. Apay ngay, kasumurot na. Ngay di pa panandakin na sipkat kina apoy. Kasi nabiyat pa yung ganyan dyan ko. How hard it is to accept that your dead loved ones become demons. Because I experienced it. And with a heavy heart, yung kailangan na I must overcome my emotion. Nga awang mabalik ako. Yung hindi at dapat pag-asa na dahil kinabiyag. Sikat at tako makanggan, nabang nagapatoy. Ipay-pay sa may nabamatin kay Jesus. Nga mo pa na awat Espiritu Santo, tari gagaya mo nga maawa. Because the Holy Spirit will be poured out to those who are ready to accept. But first, you must have Jesus in you. If we do not welcome, if we do not accept Jesus, how can the Holy Spirit be upon us? First, accept Jesus. Wait. Desire. Like in the book of Acts, wait, do not leave. Ibig sabihin, do not do the ministry unless you receive the Holy Spirit. Actually, may isa na standard in ministry appointment, that person must be Spirit-filled. Because hindi po tayo naglilingkod sa physical lamang. But we are serving the God of Most High. The God of all Spirit. Hallelujah. So ipipigsa tayo, permit tayo. Let us fully be indwelled by the Holy Spirit. Let us have the fullness of the Holy Spirit. Ibig sabihin, agpaturay tayo iti pagayatan iti Espiritu Santo. Whenever umay tipukutay ng pagayatan, we must rebuke that kind of thought and we must obey only what the Holy Spirit desires us to do. At hindi po lalayo sa nasulat na sa kanyang salita. To testify. To testify. Kung na, saan tayo magte-testify? Acts chapter 1 verse 8 before we end. Nga menton umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikan kayto iti pan na habalin, da kayto ti mang panagnak iti may papan kanyang ijay, Jerusalem. Jerusalem is very close to us, our own. Sarili nating pamilya, sarili nating bayan. Jerusalem. This Jerusalem is a place of my husband. How hard it is to preach in your own. Mahigat talaga. Kaya minsan ko lang, pastor, pagsaritaan na man. Agpaisan yung baga ni Jesus.
Handa unay pa dyan. You cannot be a prophet of your own. Okay. Kuna na ni 8, daka ito timang panagnag, may papankan niya kay Jerusalem, eri entero, a Judea, ken Samaria, neighboring. Aging nga iti amin na sulit tidala. Before we go around the world, ministering to other people, let us have the heart for our own Jerusalem. My Jerusalem is Ifuka. My Jerusalem is Isabella. Pastor Ramos, Jerusalem is here in Aurora. That's why we are here. We must eagerly desire for the Holy Spirit to help us. Because it is the minister of God. Ang pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay. So we must eagerly desire to have the fullness of the Holy Spirit, to be led by the Holy Spirit. That's how we can overcome. That's how we can have the victory in His name. Hallelujah. Let us pray po. Na iti maysa ken maysa ang talinaan iti pamati kan talaga nga sumuro iti pagaytan ni Espiritu Santo. Let us call in Jesus your hands to begin to pray for Ilocano Mission Service. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, nga man nakabalin, agyaman kami. Father God, iti Espiritu Santo, ngayon mo ka na kami, nga isulti mang isuro, isulti mang palatin, kaya isulti tumultulong kanyami, nga mang pananag, nga ni Jesus kay Diyos na nabiyak. Father God, tulungan na kami. Pagpatuloy na sa amang, nga itanimon ka na kami, itipan na kabalik, tutulong ministry. The ministry of healing, the ministry of driving out demons, the ministry of preaching your word, teaching your word. Father God, tulungan na kami. But with your help, we pray for this ministry para ating Ilocano Mission Service. Maumadupay, O Diyos, Ama, iti makang pabendisyonan. Maparegtay iti pamati. Babaan iti panagdagdagday iti saritam. Ama, tarigagay ko ken kararan ko. Nga amin nga kailanganuan nga makangag ating nga preaching. Father God, steer their heart to repentance. Father God, nga attaw, umay, O Diyos Ama, iti dagang at silbi para kanya. Ama, iti padayawan nila ang nanagan mo. Tawan sa serpina, itibiyag aming ipagserpingin kanya. I pray nga amin nga nakareceive ito Holy Spirit, maparekta. Father God, I pray, O Diyos, Ama, nga hanggang umimimpat, iti pamati nga itan mo. Ura bala siya sa malalas na Father God, and in this church, Father God, we welcome the Holy Spirit to move, to work, Father God, in every church member. Father God, that everyone, Father, will obey the Holy Spirit, will be fully led by the Holy Spirit. Even your servants, nagitiatipan mo sa Ama, nga pinulutang, tulungan na kami. Nahang kami nga, garami dito, bukod nila nga pagkatan. But we will humble down and obey you. That we will truly love you by loving the souls of this Ama ngayon sa sinig mo kanyami. Father God, itinagan mo lang iti mapadayawan. Isulayan mo sa Ama iti ngatuan. Kat amin ang ato sa Ama nga dawat ni kararagni. In your name we proclaim. In Jesus' name. Amen. Thank you so much po for joining us in our Ilocano Mission Service. Bye.